hianin kabula district shwai tu kan hau tu pa ber mai kan district superintendent reverend charpuya kabula dinga ti chuan zona tlem te kan hanzo tanga chuanin hei music festival sangni le somni pani kan manna hianin he music festival chalai te in po khomna program kan nei hi enge cha itm ti te tyang te le zong chang zel tak ti tlak zel inga yam ti khamin han chil thayam alom hle mai music festival hi aro pui ka tia a tha po ka tia hetiang angai to chuaka committee ten ruam na thata kan nei hi aro pui ka ti tak mewa hetiang ang hi chu kum ni ta na mo kum khada na mo ta chu nei nge chi kan nga ya kan thalai tan chuan thil poi mo tak ni in ka sia ni chu wang chon ti sel chi ka ngai ni ni zan lama te music festival lampang kan lo zo le ta ti chuanin sunday atangin revival program te kan ron manga kan mang le ta ni a he hun kan mang chun zom te hi enge a chai tm ti te tha ti Pentecost ko sana chuanin revival tel lo hi chuanin eng function ama hian amo anti tela kan ti sual pal mai theya hetiang ang hun rang sanga in to khom la kan nei na chuan revival atlang kan komi chu du thu sama kanga ya tun tum music festival a po hian hei tun pathian ni sunday ya revival hun program ruam na inan nei hi alom om tak mewa hei a Pentecost katia kan ti nge tura kanga ni ole hun lutak min pe ka wagin kan lo me kan lo me ole hei he lampanga hianin